Just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho kandi akomeye hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amerika irihanangiriza u Rwanda irusaba guhagarika gushyigikira M23. Yego koko birashoboka ko ari ubwa mbere ubonye video zacu, byaba byiza ukanze subscribe kamuriko gato gakanda no kunzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru tuba twaguteguriye umunsi ku wundi. Ikaze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirajwe ishinga n'ikibazo cy'umutekano muke, zivuga ko ntako umeze mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ambasaderi Robert Wood uyobora igice cya politike muri Amerika mw'ishyirahamwe mpuzamahanga ONU yabwiye ibihugu bigize akanama agashinzwe umutekano muri ONU ko imitwe irwanira muri Kongo irimo M23 Ukodeko na Dauchi RDC ikomeje kwica abanyagihugu. Mu ijambo yabwiye ako kanama akawoni ashinzwe umutekano ku wa gatatu w'iki cyumweru, Ambasaderi Robert Wood yahamagariye ibihugu yemeza ko ubishyigikira iyo mitwe y'iterabwoba. By'umwihariko yatunze agatoki u Rwanda, yemeza ko igisirikare cyarwo RDF gishyigikira abarwanyi ba M23. Uwo mutegetsi yemeza ko kuva uno mwaka utangira imitwe irwanira ku butaka bwa Kongo imaze kwica abasivili b'inzirakarengane barenga 2,000. U Rwanda ntacyo ruravuga ku magambo ya Ambasaderi Robert Wood, gusa inshuro zose habonetse ibintu bivuga ku Rwanda, u Rwanda byose rugenda arubyamaganira kure. Ambasaderi Robert Wood ikindi yavuze nuko Amerika yangayikishijwe n'imyigaragambyo y'abantu bamagana ONU, dore ko na MONUSCO muri Kongo nta mahoro ihafitiye. Akaba yasabye abategetsi ba Kongo gukora ibishoboka byose izo ngabo bakazifasha, ibintu bikagenda abikorwa buke buke hakurikijwe amategeko n'ibihe by'umutekano Kongo irimo.